Kasai and Sembe na aba montenso. NPP mpanifo de nsem bia ba menim se wate bebre na ene update wo ho no de ekoso wo ho na me de ebreo ene onumnyamfo Asante Boateng agranti interview wo HFM na ne nsem a wo ka no ensem na no ade pa na atimu se yesi aboa bi beka wa na efiri wontomam onumnyamfo ya asem a wo ka nyina ne se ensem a wo mu ka gu ne so se wo se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sebe chese wo kra chese onsem pata NPP seat no contest ya mo kono onsem pata so obekobi ni nyina ne se oba adabei any those things ni nyina onimonyamfo na ba be kasa se entwanto so hoyi eya na eya pi enti nsem a mo ka no ebia ni wa wom na mom omo na achia yese wusu obi asa na wachia opa yetie uye ene unchiremu na ode ba no a de o kan na ompese anase ne enkyere se bi a Dr. Mahmoud Bawumia se be oye manfrani bi na oba bewura party ni and pray manfrani way and pray manfrani way and wo mu data no sa na me qualify o mu anase say and right to say as a party obi kasam na obegina no na fe mo aswansam because of election back 1 year question yen teteno yen asapra yen supano because you better say that kuku story been in normal bia I don't come why do you do that? Okay, I see. Why do you do that? And just simple analysis to me here and nina no dia minia at the point of entry everyone them na America and I'm saying that he was new to the party structures and this year can loyalty hard work near here at that time they no way a similar enough na no so ayesana okay and this a company sana who so see the at the two party the people born you so that's all that I was saying. Okay, I see. But honorable, and no crown no utie the nkrofo kan so mo issue say at the point of entry near the almost state say ye won nkrofo do bebre o maba party num and a clear example the former national chairman Edema NPP Fred Blay at the time when Oba no CPP ni Oba be contest here it got to a point that party ni nyina the party ni share nsa so time will be the baba party no and chire say okay what it got to a time that the party the share yes na me sure be free the be ya bet it got to a time no I get the share I don't have any problem about that. Okay, I don't have any problem about that. But I don't want to go into another merit or the merit of or no the obey the controls. But I want to leave it as yes, I am afraid. I see. It is the better what you are focus no as a more canoe. Sabi eni na so bia eni na so ba kokra na kokos no be who say they was elected no eye yenia eko recently Vincent afwa ono and the yes secretary about someone ye say presidential primaries University Ochra Vice Chairman, Honorable Amprechu, University Ochra. Okay. Chairman, Honorable Anyamaduranchi, University Ochra. Into 3 key positions in Iran. So you'll be almost from who you can say you almost elected of the Bible, but it's not based on consensus. So you are not more abuse. Okay. Because in the meeting, because of my issue, I said, you can condemn Asante Boateng a statement. That was nothing like that. Okay. So nothing like that.
Okay. What you have done? No, so we are leader. It will group be one. You fire personal opinion and they are thick and leadership. Matthias, consensus. If you say, I still belong to the group. Yes. What was we have premier with oh, and you know, you are more, and rather than to say, when better a bedroom every year and creating a caucus within a caucus. Because over years, I know who frame it, they cry, I can decide not to come. All right, therefore, empany say ade chini antias empofra ne echi. Obofo so ne de nenam eho apane so. Nene oba ye man mu ha o man konkron Ghana ha se a enye ize kra. Ni nyina ye amanyokuo NPP mu ana chese ensem a ensema poro ne akese ni nyina edia de ncheche ebu vandam ewo Ghana ha se ni nyina ye NPP amanyokuo no. Na omo ankasa no omo asapoto atimi adi nkukuo afempim mienu ne aduenu na yabato no omo di nkukuo a na enye fekra ni nyina achi no eyese contest etimi eba mu internal election nyankopon eya adom a 2026 yes 31st January ana MPP for atu ahene ne asi ahene for ebekọ na omo akwakosi ehene ewo mu na me ne okasai ejadamu a enye ize kra na me ne okasai hwan ana ya twetwe no abasa srani abasa ye twetwe ne se wo wianam enam ewo MPP mu a ye twetwe eye onimonyamfo eye Kwasi Asante Boateng ukọ Asante achem eye South a ono ene gira mu wo mrahye bedwafie edi edema omo ewo honomo na me ne okasai ensebe na aba monten so eye MPP mpanifo de nsem bia ba menim se wate bebre na ene update ewo honomo de ekoso wo ho na me de ebreo ene onimonyamfo Asante Boateng agranti interview ewo HFM na ne nsem a wo ka no ensem na no ade pa na atimu se yesi aboa bi beka wa na efiri wontomam onimonyamfo ya asem a wo ka nyina ne se ensem a wo mu ka gu ne so se wo se Dr. Alhaji Mamudu Bawumia sebe chese wo ho kra chese onsem pata MPP seat no contest ya wo ko no onsem pata so obekobi ni nyina ne se oba adabei any those things ni nyina onimonyamfo na ba be kasa se entwanto so hoyi eya na eya pi enti nsem a omo ka no ebia ni wa wom na mom omo na achia yesi wusu obi asa na wachia opa atiefo ensem ni nyina mede ebro ni nyina wonim se dwumadie eye asanteman Ghana empunto Ghana enkanko dwumadie ye ba beti se de be ya Ghana be fa ne ntampa timi afra yesi ade bia wasase so bia ni wa obetimi ayi amanyosem de afri mu amanyo hoyi enya ade bone nanso oba Africa Yaman Ghana ni titru Africa ye perception ye de koye amanyosem no eye sikasem ye nya ye hotam ne ne abusua kwa akodi obeba be kase ye ade achi a wose ye bi wudi tumi ne ma ne foforo o campaign wo side a wose ade no ba wonya tumi ne wi a wose ye political talk enye Ghana nya Africa hu se eniema we nyina bi ye mpanifo eta wuti wo mu achi a obeka nsem a eni nkwasa wo kan de akere wo obeye tibon koso because ye wo bebre no wo ha wo kasa ye nimdifo wo Ghana ha konkrofo man so ekotufu nyina wo ho bato wo ba ye man Ghana ha se ya no mo adane nkura sema dika ka cho se wanhwe wo kasa ye na wo kasa wo ye kurom ase na titru wo ye babunu se eye mi se dem tie ya wo kasa beye wo beti atem anse na enkura kasa nyina atane wo social media so aya didi atem empanifu e wo man mu a mutimi ko aman hodo so na wo mutimi ko kochi wo hono omutimi ko tufu e wo hono no oboba ye man Ghana ha se ya na sebe omo abedane tibon kosofo ebinum let me put it that way na binum abaye tibon kosofo eye bi enehwe de akoso wo ye man Ghana ha se yam na back atefo na eye eduada obubu obusumeda a etoso miensa e wa pempem mienu ene aduenu enimnimnie November bosumeda a etoso miensa e wo 2025 emu ane ewo dwumadie eye Ghana empunto Ghana enkanko
na yenkomo ayebidi ni eye bebre producers ne de omodoso bebre Stevie di animu na chese domine doso ye omudi ne bedoso obia won adwuma a wo ye de aboa dwumade we enti mesraw aha enso eye Greater One Studios enti oba no subscribe na wa like na ode ama foforo so tell your friend say Greater One Studios aha na ubenya amanyo sem ni nyina ye ka ne said ye tie ye mfa bi nka ho ani ye nti bi so mfa mfrim said ye tie pepepe no sa na ye no wo ya ade a enya ye bebo wachi wote ho na ho hyehyew yes ye be ye wo se bayifu a wakowura waye mistake akowura asore dem ni ye bo mpa ye no wontimi ntena ase na adwo nso aka no sa na ye be ye because sa wode etro bedi tumi a ye be mo hu se etro na wode bedi tumi no sabe wo ka kire nipa enti nipa na etie ne yese ye reply na wo hu na de mami di ya wo kese ye wa NPP amanyoko dim se omo na ye nipa na amanyoko a mo wo maimu a ebinum sudru omo anim omo ba omo di social interventions awodo bebre egu kwan mu nanso omo adane wo mu ebinum adane wo mu abayifuo ene wa amanyoko ni mu ana omo sa amanyoko no left and right ese no we se me na me back ane we delegate a wo NPP mu a wo beto aba mo ani na osabwa wo sabe omampani kufuo tuofo say no matter position be a power war position a bogus position because want to be nyahwe example kase wonu mo wo ese hwe na hwe chama wontumi ye twetwe ne srani abasa ne ade nyina wo free say NPP wo power ka de ye chama wontumi ne kebeba so ti wo NPP mu na sabe wo di abro sabe mo na mo ba mo twam sika ne mo ne ma na mo die na sabe ya ne de tie ya ne ani abre ne se mo ba social intervention ye we free SHS ye mu bebre wo hanu ma ka school ntimi nkobi but because of free SHS nti memetia me 2x4 pa ya me die sabe na na do dan kwa kufa do free SHS ne bae no abeboa because me nua pia nko fra dam school fees ka no na do yi se ka na free one that's the main reason why ya eba ne MPP samwa eya no mani abre no me se eba se yenka Ghana samwa ye ba madam for no media no ne sade no yemfa nye amanyo sem me ye what do you call it to crab? Me refi ma yi kra me ye. Me nsan twa adwuma me ye no. Me nya ne se wo na wo mama duane die so wo ho asem aba no wadi 77 hunu a na me be supporto. No, me de betu ba bi e da pepepe no ma bo wachi. No ma ka kire me wi a me send video na ma. No ma hu se ade na wo ye na anko yie. Unless e bia wutime ma me tangible reason a che se ade na enye wa ba ye de to so. Sade ne de me ni ho asem ka. Uba MPP mu a ni ekwaso no MPP akrachefo a mobo bet e de tumafuma no yankura afe e ma nkura beduru ho no ene de MPP akọ opposition ama omo adane nkura party ne na mudi na bro de mu ye nyina nchiri mesua yanhwe MPP ni NDC abedi Ghana aboso ma Ghana sabe na me de bebia medical ka cho se eyesi enya third party na party a wono so betimi asole agina aya na ala modia o mokokwati ye ni ade wo nche da hu nkrofo wo krom ana Ghana fo so minim se MPP ni NDC se de nkrofo kan bebre se wo mo akwaduro so ya like se wo mo akwaduro so ATS ne so a na we yaba ATS ne eso a na we yaba so won ti ase amanyo ko bia wo be ko bia no esense we mu din se hu na ke be yi wo mo agu nchan ni akofa amanyo fufu da bia ya MPP ni NDC NPP ni NDC ya di NPP NDC NPP and ya di se kuro we ba no abesa nurse for life no what do ma akwanchen NDC for ba ye da bia me condemn sad way esa we NDC ni na wo kasa asem we bia hwe ye pa because NPP e was no muso mamamwo na nye amamwo a enye na wo wa ba beje no na wo repeating the same thing no wo no yemfa di be na ema atiefo afeni ya sha agro na se nene eyame ya sede meme peno no manya ne sa bibia coach wom ti coach wa na wate ase wono wanyamfo kwaku Asante Boateng ensem okoka se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia allege say ye de atone so woka se onsem pata se party no obedi animu because of say ne ye de aye traba ne ade statement ya time I don't want to repeat it here me person be repeating what I say because enye statement ya eye anigisem na ye beko
na yetie onumunyamfo interview a wagrante say enkrofo na aye saa de ne de hye no 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 mo kwanka ne saa yesi obi sua wa saa no wakyea ne pa na wono ne ka asem a ya asem papa a eda ho abakosem NPP wa abakosem o ka kire party ma no na binum so wo mu de wo party o mu selfish interest eno no wo de ye judgment ya ade na ye de sei ya amanyoku a ebede na kwaso wote party mu na pani ka asem na asem no what say asem na ebede na party na timi akoso se issue bi ba mo bede timi address munya sikadie ene better mo de bomafu na mo na ya address mo kroma no se mo ya krachefo den no ma be yan krankra wo kroma no ka asem ma mo wo ma jam ma wo fie na fem krankra preaching and krankra jai no ene mpanifu a mo ma bobra wa ha eko obi man sukotu a ekotu fu ni nyina no na ma be lusu mo ho na mo kan sem a ensem pata ukọ Dr. Laji Mahmood Bawumia camp na ukọ Kennedy Akompra Japan camp it seem like say omo ye atamfo ebisi da medical tufo ese masa kofua afutu a wode ma mo se wo party wa ban mu a eneye na wo opposition a any power be ekuta to me be position be ekura e wo opposition no eye bogus untimi mfanye ni bibia untimi mfanye bibia e wo party ni mu so mama mani na WhatsApp wa wo na mama mani na wo dem penifo a sabe mo na nkura esua mo no ene mo kasa change because of to me na pipi ni nipa no mo agira no wa na eje power ne dia koma NDC one year to mana yet NDC abahu obi aba in the ticket of NPP and what they contest it. What's the meaning of all these things? I am premier better than nkura e NPP mo anache are party na are sabe wo mu a party no se ko opposition e ha mo pa e ye dwomfo ma ene nkura ne ba ne asade no mo pa no mo be sika alert sika wia ani yetiti se mu wiawia sika na mu be wiawia ti mu ye dede prekeseni ade wo ti so obi di atem a ne wakwadi sika hye ne ho an wo di atem wo ti so obi ede obi eso no address no wo bash no left and right a na ye obi sabe obi na ama ne bi media to no kotokuom an wo di wo ni pakoro na atem. What the meaning of all these things is some 24 when people money now sabi ebin madane nkura because of say almost selfish interest. What's the meaning of all these things? NPP aye ni mu no dada no NPP na atene abeye sabe nkura party na NPP na ye ni mu no se 92 eni ade krofo bi sole ye dan kwa buji ade ndie tabo ni ade o mo titi ye empanifo ne bra o mo sweat any idea of the party na so no enu ne yehu na na ene de NPP ana ye wodo party enkrofo tu omo si wo e sacrifice ye kubi ye pobi tu ani ade a sacrifice e betu sabre no ene de se to me no atene to me na atene ama binum de omo afu omo selfish interest ama omo de ye ena manwe wa Africa empanifo adi to me wo prom ase no enka no kore na Bible say die nipa wo be ye bia bebu watan you think say we politician tinyame mu watan na wo de an be ye double wo de atnas na po bet wo afu na wi sisika nyina na di na Ghana fo nye stranded ne nam mato nurse fo asawram NDC fo pa ye atoto nurse fo asawram say NDC fo ye bi NPP fo ye bi so NDC ye bi NDC fo ye mama nka jira mo say NPP ba ye na obe ye na mo kasa nye ade ye nye na de betane say ya de papa ade na mbenya free mu ase dun katia bejira Asante region se wu use light anumra wudam light ketua bi ne ebete enade na ekọ yentimi ntia light bay ene abrante siso ene nkrantimi ngwale emrante ntimi ngwale wunim se oba yo koipa yo type yesenka wutimi che no nanka ne pobra huini wo kotokuom ene boys hu oba na wasini trase wadru time yeso oba ne bra eso o ya Africa Ghana woni di obedie obeda se oba pe oba esu abrante esu obi esu na mame atutu no mogemu atonton nya adoa mako tia hasuo e dia show su amu akwa kodrum pempenso bia tiefo wo betimi aduru ba bi na so waye waboa mame e wa brabom kakra na waduru ho no na ba bia ba se Ghana mpani for African leaders
mentias ye medire wa mentias ye na wa makra na kwa kwotena fie wa pam ne se NPP ba ye no ye bi wa fa nipa me na abro so nti wa pam sa akra no ofri boko ayi wa do fa me kra ofri Libya ana ofri Benin wanya Ghana ni ade na sabi adempane wa Africa leaders ni bitirimu sa mo pam nipa na wo hu nipa de wa do mo kọ enipa bi ye nipa cha bi enipa bi ye nipa so eye se aduru time a yamanyofo nsem a wodi ye campaign ni ade no o mbedi so me kasa ya me kasa me yese no no obi so stabi on tia asem a woka no waye no ana odi atam no yese asem a me kan me start free one ebepum diadre no what is some ade obi atam me ka kire wo se wo be ka kire sa ade ni ye na wo tane sa ade ni ye bia eno ye mfa ho nchew because adwuma na wo be ye no o be dia katua na NDC for enhwe diwe no ma challenge so yes nurse for ye ntimi ntua o ka ene ade ye wo MPs ministers ya o mo dia katua MPs ni minister o mo dia katua enkura na wo mu ni sabi obi a obetwe o mo wa brabo mu no ya pam o mo katua ene ade no ni nyina akam aye ntua emfa mo aye stranded every day demonstration upon demonstration around ebapia ana ekoso enkura bone be na enkura de waye akura bone be na waye enfunso waye ni se wako nursing training no wawie na banya fa na duma wa qualify yemfa obi akekeo obetire exams no waduru wakwa interviews ni ade no wa qualify se wa qualify so yes adwuma no no wakoduru dan pempenso no na ban ma ne kakra no ne maami abo abrewa ne papa abo kokora etie kura na se mi koyom kwankwa nua wa no na fe ya fra ne se ne ba ne ya pam ne se wo mla fie wa wutie me no se ye wo be ode ye de Ghana no Africa ye de ayeye yankasa sab ye de party ne ye ba power ne ye de ayeye yankasa ye fie adwapade instance eye national cake ye becha me na so obi aso no then na politicians no bia wa Africa ayo mo sab abaipon sanfo me say amanyosem ye de ye amanyosem nya asase so na start free so bonsam ehase so obetwe dom nyame hu se edom na obetwe emwa na oto ne ba asase so that's the main reason why you make statement say asase so fo mu nuye so politics nya de bone ye de ye amanyo ye ede ye hu yie enye ye Africa fo ibi medical ka che don do mani ma wa say ono ni de onye problem o na ni ministers ne nkrofo a ye yi wo mo so mo nko no ana ebinim muano hwe sami jemfi ene wontimi nkasa hwe light ne hu nkro ne ba enema ya tututumu ewo kroma sami jemfi entimi nkasa wa ha because of say one day that gold board ano enti because of you nunti ana sami jemfi wontimi nkasa na in opposition na wo swama cardboard eduko onua ekoko preach asempa edia na adane ene de wunya bet bowafu wontimi ma out eme preach say ye preach ya ye be preach de tira mo no anuanom se na ekọ ene sabi de bin kasa wo bia wo gire galamse site ensuo bia mu ensuo bia ye galamse wo bia sabi de mfi ekogina mu ya press conference ene galamse na twa na once Africa ye mindset ya dwene na da ye tirimo no sabi ye ditumi amedika ga se na o my Ghana yakonwa na ye de ye panifo no kwatena no awefia wonwom wo so ana because omopa omanum asema omoka na enye sa na omokọ no atiefo eya na midwumadie de we am sikọ no ebinim se wudidi atamu yese nya sa na tie ye peye man Ghana ni yie Ghana no menko am ntimi nye medical ka che se me ba na me bedidi obi atamu a na kire se menya collect menya papa Bible kura se yenya atema ye mu aten timeka kire se don't drama ni mahama se wo hye bobi ana wuni so a sabe wa anya ade ana wa anya fair to Ghanaians a medina tem mini na tem so oba na we NDC na we ya you selfish interest na to nchen na enwe na o my Ghana ho eno ntina Ghana na etiko from day out ade ade sanyina Ghana ne kwa na ekofom because of say leaders no mu bi mpene say e be ka o mu asem na o man no eye nipa na wudi o so na wo mpene ma mu nipa
enka ho asem a sabe emwa ena enka ho asem don do mani ma be sole na emwa ye press conference wa wo be fa ne say enya mu nipa na be ka so put your selfish interest aside. Let's talk about Ghana. You put to Ghana no first. Therefore, na ya me ya NPP for ya madri 1.7 million vote. Dr. Ladi Mahmoud Bawumia radiant there. No more tifie, no more bema entomajo kameno kasa NDC for ananka mugu amuso nanka mo kasa se don remani ma obecha ya no se ni se madane sabe mo amasa akodane NDC for ana ne ya NDC ho hwe ya NDC ho asem mo ma ya so nkwadidie chokrodo na mo chaza mo interest ana mo ko medical catcher se wo ye NPP delegate na 2026 nyame aduma 31st January o kwoto abani bia hwe hu ne se enipa wode nkabom ebeba party mu no woni dada you know dada ayam na meka akire obi abeka na numa sam kire de opa wa ma bibi wantimi anka de obeye de ama no fa ni pa ko ne to nchen Dr. Ladi Mahmoud Bawumia asa degeta kwoton wo degeta na Dr. Ladi Mahmoud Bawumia degeta masa enne na yempese ye beko no ayi ni yenyina beba no 1 by 1 Kennedy akompra kwa Japan se nyuma okọ akokoton Dr. Brana Champon se nyuma okọ akokoton Dr. Ladi Mahmoud Bawumia se wa amaso obeye ne hotam wo ba se Ghana ba na Dr. Ladi Mahmoud Bawumia ye ne wo bi ka papa ne nsem bi ni ade bi wo ha enkrofo bi a mo asori a ona bo kwaku Asante Boateng woni manyamfo a wo na chebedwam de ma Asante achem South no ni statement a okokan ya Dr. Ladi Mahmoud Bawumia nkrofo etrisi na num asem no sabe onye NPP ni bi mo ka asem ma ne ya obi koka se ya bie Kennedy ti so enti sabe won sem pata so obedi NPP nanim koka ensem a okokan ye no those things ni nyina wo ho ene yesi caucus Asante caucus Vincent Sepua Tafu MP wonu na gire mu sensa secretary na wo yakọ enipa num na ekọ contest enipa Asante caucus no omuwo mu nyina kwadi bre ewo mu nyina wo Dr. Ladi Mahmoud Bawumia do you think say on be fair to others na because of so much support na man ana Asante Boateng kire mu ka to mo ne say because of say amanyosem 2028 mu pu obi obedi animu enipa yi wo mu tininti no caucus no wo hu se nipa ni bi wo mu a Asante caucus no Vincent Sepua Tafu MP wono ene ye secretary ewo Asante caucus ni mu so ana chairman Amplechum wono so eye vice chairman ewo mu chese empanifo mu kwa kia yi wa Asante caucus ni mu nyina no eye Dr. Ladi Mahmoud Bawumia adentina koka ekoka si ya bie Kennedy etiri so onfata so ye yi no adentina no de mantimi antwe letter amfa amra no edam no kasa general secretary Justin Frimpo Okodua wo mo de letter tintintin abetwe wo mo free won se wo mo nka asem bia wo mo de wo mo twe wo mo free de onabo Asante Boateng eka no eye se nipa de wo kan nsem a ensem pata be ne woni manya fo ne se wanka ne sa enkrofo na agina no asibone party delegate Maatema me di twato na yakwa akohwe video aka na ye behwedi nyina me de baba begu aba na wie ofa no apa da bia wamfa na ho asemba ye baba be bashew na de Ghana ni ye de betimi aya na as ensentweni de wudi tini wo obligation ne se wo behwe se de oman no omanfo mo fom ne niema o munim no wo ba adugate wo mo ho enti don't think say me wa from selfish interest. I don't have time for those things no. Say you me selfish interest there and come any time. Me de baba be ka Ghana obi hu asem any those things no. Enti NPP delegate a wo kwa akoto aba. Me kan jam e de a kirew. Say ye nya Kennedy supporters, ye nya Dr. Ladi Mahmoud Bawumia supporters. Mo aba bonten we so otoma Kennedy a me support general election 2028 no. Contest a wo kwa 2026 ni nyina fale ba ni nyina yetumi na mope na tumi na wope na ohwe doma tai Kennedy akompra kwa Japachi Dr. Ladi Mahmoud Bawumia chi na obi asa otuma we ya one support we na we delegate na sabe wo beti sikachi wo selfish interest achi na betra opposition sa eye one cup of tea obi an emfa ho na wo opposition na sabe
me meduane a medie no abedi bi why mo de bottom e na hu hia wo no mo magana ne hu hia mo na mo nye 2 cedi 3 cedi ene na mo jeje e no ti na obi aba won from serious no because mo money no 2 cedi lo fa no hu hia mo e na anu ye kwa campaign obi say o kasa de twa so na me de tua e ka ne enko wo bia ya tu abade ama wo se be si hini wo party ni mo no party ni mo asem hia sika na wo beje ni hia enti wo decide na party ni mo a wo be yi sabi nipa bia won sem pata e na di na tra party ni mo ko manten so asa na Ghana for kan Ghana for preach o preach ni yasai se na NPP ni mo tie ehemfo na so tu aba ma ya remfa no mo wo adutwum wo mo wo Dr. Branchampon wo sabi mo na mo se NPP we have the men and indeed enipa ni mu no omunyina ye mena obi anu wa de Ghana hya ne nsa wontimi mu Ghana so mo problem ne sai eye Dr. Ladi Mahmoud Bawumia ne Canada Japan so mo ani party na ni mu a sabi mu bewu men kaso o mo nsem pata omo ya right person yesa gomudi ani mu but we say men support na obe jai because ye wa say ye wo mu say se me ne Steven want to kwa na me ne Steven eku now so ba ya wa be system hene na 7 answer any solution e ma yan asam na do you think say 7 be di asam na di ama me e ben mabu no enti pe obi a obetimi aboa amwatimi age party no ss won mo enipa bebre yi omuti but me de me kanfo ma wo say we ye delegate hu de obeto aba ne di ama no Kennedy say enkrofo say wo to mana 2028 Bawumia nkrofo say omo supporto Kennedy so say enti wo obi a delegate fo nyankura etu de bia ade ba ko a ema delegate fo say don na kan ye let nyame fa okransie was it fear delegate because any pan no mo beba be share delegate the same delegate no wo bia wo beba aje so wo twa mu ko ya foforo ba ya no mo say enti wo te ho anu obisa say eyan krofo yi mo ndimi nka no kra nkyere we sese ni say yesi ne enipa du akọ rutu ade achi a wase wo akọ ye asema oba de mi nume ho kra sa me yema no enti na me sa wa ha no ajeje no de abos mo nyina nyame bebu mo nyina ma na mo nye na mo ni Ghana abro why enti yetuma de no eye Ghana empuntuo Ghana enkanko da bia wo benya yen kachie wa sei eye Greater One Studios sa so ana wo pe trending story etwa mu a na wonsa aka eye Greater One TV ene me nua bai wa twa channel ni bia ne ho ofe kama na ne wo hwe na no a wode wutimu se ensam de wo ka bi ana de amani je ne ho kra ne se nya sa asem no wo kan ne se wo kwa akodi akire ana muso na sebi nsantrafo ba mu program ase ene sa de na ene nsantrafo nyina ma me nyam kofom ene wobi ni nyina afiri amanyofo ya ana mo ye sa de no mama nsantrafo ni nyam kofom ene nsantrafo na aso ato mo ni nyam ade ni e wasi bi si wasi di santra ni pao ye kase ye boba ye bebubo bebre wo kasa o hwame no woni mu cheme mi amtiai woni bebre cheme ene ye shebi nkwam sebi be ya president gina Ghana o my Ghana santrafo de ki ejina mu matimamufo ene santra ni na kwa akodi sika ama nurse ni na asem a yeso wo ka bi ma no ontimi nka aha ya nya ne sa mi wo send me billions no asem ba me bo wachi billions sade o ye na en sande ma so ati ase because enye sabe mi nu sika da chi ngokome ho bebre na sande ba ye di asa seconds musika kra no ye nshada ye mfa no nsia so midin ede nana kedua me nam di ho chia me Steven ebo machi dom ana Ebenezer so ewo ha sei sa so adam ya me madam ba ko ende ukọ ni din na de wo no wa shata ba bia Greater One TV ukọ no ma trending story wo boni say papa profit me kanfo na mesra wawale why wawale tie hu se binu frefre backdoor ni ade enya onko na ade ye ofe nti wo hwa na wo de comment ni obi bia ba ni ye di abron se de tie ye say 20 minutes metwam de 1000 ayi wa ho dontia nyankopɔ hira roka o ye besa hia nyankopɔ ya adoma hira na de another edition of Ghana Empunto esan de abro take care good afternoon.